Ahakoa kei te heke te ua whānui ao te aroa. Ka whawhai tonu e nei kaimahi hauora. I'm quite pissed off, to be honest. Quite sad by what's happening. People will die from lack of funding. When workers' rights are under attack, stand up, fight back! Yeah! Nō tēnei rā o ngā kaimahi o te ao i tū ngā hui Maranga Ake e te kaumaiwa puta noa i te motu. Ko te aronga matua o te taunei, ko ngā mōtika o ngā kaimahi i te ahumahi hauora. I whakarite a Tracy Palmer te hui i Eddington Raceway, nā e ai ki aia kua tae mai te rimarau kaimahi ki tēnei hui i Ōtautahi. It is a lot about the cuts to workers, and there's been numerous attacks on everything that workers need. We need decent pay, we need secure work, we need to be able to afford housing and health, and those things are being severely cut by this government. Ko tā te ripoata nā te Pūkenga here Tikanga Mahi no te tau 2024, kua tapahi e te whatuora te pūtea tautoko ono rau e ono te kau miriana tāra. E ai ki tēnei kai awhina o te hohupera o Burwood a Kiri Makiri, kua tino kite ia i ngā otinga o ēnei tapahi. We're getting underfunded. The whole system's being underfunded. And a lot of jobs have gone west. A lot of people who've lost their jobs are so invaluable to that system. People who leave don't get replaced. So our workload goes up. E waru te kaumā ono pai hēneti o ngā kaimahi hauora e whakapono ana, ka uaua ake te tiki i ngā ratonga hauora mo te iwi whānui mā ēnei tapahi pūtea. Whether you're a cleaner or whether you're a doctor, that whole service relies on everyone in between. Everyone. They play a major role in this system. Only one I blame is our government, because they've created this. Secure work is under attack. Stand up, fight back! Ahakoa ka hoki atu ēnei kaimahi ki te mahi, ko te manako nui, ka rongo te kāwanatanga ki a rātou hiahia. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.